tuna mutegeri bwaga nuntu bakona kanya kugwatana nawo nikire weru njuma tha ithatu mbitagwa Ntinyari Kinyua jani jamoja tukwanganire tukubona aru yakirindi tocietu Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Daktari Julius Bijeye gutarire mibango ya thirikari gavana mutuma kwagirithia rwangi rwogima na ndo nyingi tukamureka barabara ire chirigeri kugunika kumene na wira ne boro isuto kire rwari rwawe ntuko ya igoro Mutani umwe na aciari baire gwikirwa mpene interete linjoka bakiringithanwa na ntano ciari twakuretera gicunji kebithatu na kemuthia ke ripoti ya mwanya Thahabu Iriene Wananire mathithio tukubona ni Maureen Kiremi tukanjiria ntito cietu murungamiri aritingo obisine bwa gavana Meru Daktari Julius Bijeye augite gavana mutuma na irutire tabu nene kwagirithia rwangi rwogima Meru Bijeye nkuruki ugite gavana na ijanite miti akungana kiri arimi kenda gukiria arimi kimaketha na mbete kagiteno kau no rite biashara Meru gutumira michetho ya kasa guchukira kibiashara iria ikambire weekendi je mutuikare na ripoti Rungamiri wa ritingo gyobisine ya gavana Meru niwe Daktari Julius Bijeye na ugite thirikari ya gavana mutumanto ithinketha iji no kaitite na mbere kwagirithia macibitari gutigira kari niba kwamukira mautungata jogima maturene jao bate kuthangika Meru Teaching and Referral Hospital irana ndithite level 6 ekaleja Kenyatta yetu ndene ya region yeje Kanyakine Hospital na ara twina na nde theater twina incinerator twina state of the art generator ire kugwata immediate stima ciaura theater tukuthithiru aja ujo Githongo for Immense Central Meathene Hospital ire tethira ikiumba kuma mwankuruki antu 30 lakini andire capacity ke 200 inpatients Mikinduli ire tethira ina theater lakini ande kambiria operations Nyambene na Mutuate hospitals nara gutaturana Meru wards lakini andire ku including Bore ire nalengale mara Kiremanto jegioremi na tarire tembe uchemera biankandi avocado mikawera ngabana ntwethi njombete ukubia kenda gukiria murimi wa Meru kiongabana aitira an extra mile ego chwa mikandamia 27,000 mibokando 34,000 kaoa kana turagure twitwingwa 27,000 plus kara president yaraje na 160,000 coffee trees kenda antu betu bomba kwanda cash crop gutwika kando na kuya twina mpempe na mungauna miraa twina nyinto bibingi tukomba ku integrate kemi undene yetu kenda tumba guchukiria economy na kumana na barabara Rais William Ruto arathomera iguru kirintu meria we chikethira chikiaramwa na barabara ya kuma Makutano Embu Tharaka gwita Meru irimo yacio uwamwe na ndagache ya nithi Bijeye na ugite kiune kiguni gikinene kuma kirithirikareu iwi gatutethia no toni Meru but region ye yonde ndagacha ya nithi anto bala ba affect mono bala batete moyo nkuruki bakuma Meru ndene ndagacha nerea ibwaka na president of the Republic of Kenya na mere 7 billion shillings ne kamberia mwaka ojoju modiene na rombete ya biashara ba Meru kujukia kanya gaka michetho ya kasa ekethire kiambiria Jumatatu ya kiumia twitite ethira kiugaja Meru ageni bakambiria kuja kuma narua na kou aribodi ya bethire bakiagirithia biashara ciao bwenshwe kwina buya hospitable
kire ageni baba na tuithine biashara abo bakomborithwe nyumba barugiro bia kuria na inya small business communities timu engini ni ya Ocas na inya bo bali karibu kwitha bakiomba kwendi into biao kene yobo mba guchianiria mutu ke reporter to Shawero Juma reakwarietwa ni Mutuge Kare Rais William Ruto kiri rwariro embungene kiri akenya na tariritie uria akubanga kenda Kenya itiankathi na gutuika imwe ya nthiguru iria ntongu. Ruto nejanite wira nibwo kuthondekwa kwa barabara cia kiwango kieguru cia kilomita 2,700 imwe cia barabara iji ni akuma makutano gwita Mwea gukurukira Embu Meru Mwanka Maua na ya Karatina gwita Nanyuki gukurukira Soboiga Mwanka Isiolo na ingi 19 mwena bau Ruto ugite Kenya ni kwenda trilioni 5 kenda kuingia mirandi ejeru kono ruro ruthuraniri ni Matindola. Mr. Speaker. Kaunti cia Meru, Isiolo, Embu na Tharaka Nithi ciirigiri kuguneka kumania na kioneki kia Rais William Ruto gia kwaramwa kwa barabara ire ciejete gutuikithio cia ugendi bwa ntere ijiri niyo dual carriageway To a higher purpose. Bone kuringana na ntumiri ya Rais bungene ntuko ya Aramisi akiuga ati barabara ya kuma makutano gukurukira Embu, Meru Town Mwanka Maua na ya kuma Karatina gukurukira Nanyuki Soboiga Mwanka Isiolo ikathondekwa. Roads earmarked for dualing include Karatina, Nanyuki, Isiolo, Makutano, Embu, Meru, Maua, Mtwapa, Malindi, Mombasa. Barabara iji cio ijiri ni imwe cia barabara 21 cio rajabwa kilomita 2,500 irigwakwa na Mwakirejo. The gridlock that paralyzes these roads every day, especially on weekends and holidays, will soon, by God's grace, be a thing of the past. Akirita ntumiri iji abunge ni bararungikire rwaria rwawe gwa kagita na kumukatha bakimwinira 2 term. Honorable members. Riri ni rio rirarire jathatu Rais Ruto kugweta kwaramwa kwa barabara iji ya kuma makutano kwija Meru ria mbere riria atongeria ba Meru ba muriongirite State House ya Nairobi na ringi ni mamburene jama Shujaa jare jathithikirite kaunti ya Kitui. Si tunafanya sasa ya kutoka Rironi kwenda Nakuru, ile inafuata ni ya makutano Embu Meru na tayari nimeambia watu wa wizara ya barabara waanze waweke pesa ya kufanya feasibility study. Kethira bobo gakinyanira bukaringa Jackie Bonene kioneki kia Meru City na waki bwandara chia Nithi iria ni kironda gia nkuji kire atumiri barabara nene ya kuma Meru gwita Bwachuka. Najua ya kwamba kuna watu wanasema daraja ya Nithi haitajengwa. Niko hapa kuwaambia watu wa Tharaka Nithi, munipee miezi kidogo, tutajenga daraja ya Nithi japeni. We already have found the money. Mubango jwa Rais William Ruto amona bo ni joromeri ne wagibwa mbecha no ntokuringana nawe ne ati miako eje yonde irio ndam 50 na kuthingwa kwa njira ingi ciora jabwa kilomita 228 ni gwetie trillion 5 mbecha cia Kenya. Estimates indicate that achieving these 4 priorities will require at least 5 trillion. This is undeniably a large sum. Some may see it as unrealistic, even audacious, for a country like ours. But allow me to recall President John F. Kennedy's words in 1962 as he rallied America to reach the moon. Kiri budget ya Kenya ya mwaka jojo 2025-2026 ya trilioni 4.3 ni bilioni 700 kechi ya thuriri mirandi ya weti na mbere iria nyingi igeta kiri barabara na cio ingi trilioni 3.5 kenda igeta kiri kuria michara marando na utumiri bonge. Budget mbia ira nyingi inasitite into recurrent. Actually, say development is 750 billion Kenya shillings. Gajia besa yusi on there
umbwire ni yana sigethera itiere. Akenya nandi ni methombonera bagietera mirandi ya Rais Ruto na kuingwa kwa mawirane jangi. No one is entitled to manufacture self-serving falsehoods and traffic them as facts. Tetone Chawero TV, Mbitagwa Dorcas, Wakaria. Meru ni barutete miario nkurani igurura rwaria Rais Ruto igoro mbunge ya Kiaria uria wari MC wa Kibiriti Elijah Thranira no ritatongeria kugwatanira na kurita ngui bari amwe kenda kuingia kiroto gya gukinya Kenya kiwango kya nthiguru ya Singapore. Mantu jira jonde ja kwariro ja kumba kutha tuna barabara cia nduo carriage itukuona ikuthe kwina barabara ikuma nduo carriage thaiji kuma mbere ya mbiriro kuma Nairobi ira tweta Thika Road ni extended to kinya Nyeri right now, and the next big plan ibate kuthe kuma Nyeri with a Meru kuma Meru with Isiolo with Rotero the other side kukethwa kwina plan na mubango na tukagwatanira both national government na county government tukomba ku push mbechiri kuma ge county no ndumbeja kuchiko ja through the county government na national government na iri kuma through development partners tuamba kwa achieve agenda ya ku make Kenya a better economy, but this one economically ikaya achieved by a long term objective. A short term objective ya miaka ire miaka ithatu miaka ena itumba kwa achieve a big picture irato kwenda kuona tera Singapore eneo kiambere kampalirie mazujaja ndithikire ko president na thomere ndikuru kana miere uria kwenda kana uria twitite nira agwita parliament na aredia manto maingi muno na jamoja araredia ni uraka make Kenya the first world country kiuntu kira tuona kira tukuria muno kirike kuranua ukeje kubwa project ira president yathithirio te athire kinyemwe ukeje kubwa project ya yathithirio te tuona yujuri ende tujukirio tongerwa nge 5 trillion Kenya tugaga tutiteu uni konda utimanzo muno na kanda muno inya jaje miru. Mr President mantu zero raririe ya mega tu gekwaria lakini te uja kalinde kurune nura batere gutweresa mbere ma uracha ikakaino to cyane cyumburete anto nenya muno na mwankara izi aja nembumete Meru town na ngutiga anto nsibitari tu tayari sete gwita nguginyambi kanambi. Mr President mantu ya raririe kiri anto bakawainda ja batue kuja gwata kinya tutujere waburu nonto ura ukaringira undi tiwura ugire parliament na inkuri na tata kombo korikika president ugo nonto no daona chibo we na mandisi na una anto bonde ukatwitera nteto uri ikari na araturi anto uita nteto ura ugo kuandika uita nteto uri ikari na araturi address ya president ya kono parliament address area erusete etomete twaruzi kontuko kunene muno no twa promises iria president na deputy president kana na thirikari iria thithirite wananchi especially settlement no ndote muradi nyajo mwe aragweta akeja kurugura ndene settlement kwou ikwari na promise thirikari igutonya urio tugakirwa ndamu Meru na ara muitone irega kaba settlement yonde na mwanka narua miaka 3 ndamu wetakwa kwou anti bakuri atiri ni atagwakara na ketha ndamu wetakirwe antu batu kaba kura tena the next time kana 2027 no tima antu bakuthithia jera neri Bato brato kwa tuwa karibe gembe kana kariba Meru in general kana Mount Kenya East kwatha na kwenda kuona ni oma promise duo carriageway akamereta Mount Kenya East ke project usio ndera uresia barabara duo carriageway ndiwa ne anjiririe Embu yete Meru yete Mawa first project ntokerage ndiaretie imanto yara andira raisi araya na igoro je kuhusu Meru county akaua kwenda barabara akaua kwenda maendeleo sijui ya saa sijui ni nini andishia raisi siere siorongo na raisi Kinyaga romba murungure ko Kinyaga romba migwanano 100 hatuwezi kubalia maneno yake. Tutasema ni one term juu saa ifanyi kazi inafanya kazi kwa matajiri.
Munini wa Chibuli Njoka George Ranira nekirite kirore kugwatwo kwa mutani umwe na antu bangi bathatu batanite ari bairi bokurubo agatigati ka miaka 16 na 17 ari baba ni baikite sibitari kwa mukiro utungata na bothuganirwa bekinya koti uchunkuni bugeta na mbele Nicholas Chabade na Antitonkurukia kureta mantu ya moyara yarerwe ni ita kayo ya wetu ntano ciari Deni yantora ayantona iko otuwere ndeni ya application ya alenjoka iko watikanite athuganirwa abana barene hamwe na mutani igwari nari ebaere ba mianka 16 na 17 barikitie na gutanwa ontobo kujirwa ni munini wa Chibo Wanterino twenjonji ithuranira kure ari bathuraniri barathire tingiriri 9 omwo miaka 17 ongo miaka 16 na ukumire kuringana no babanganite na ciari bawe itorekirie kumenya kuringana na utukuona bikora bikiendu bya ukumwa nyumba kaingwa guburi muntu atura aende bya thamwanja akainga guburi twamenya ko ntu kwendelea kubuthi uchunguzi kanyoni muntu araua kuri na arebele batani na twabegira mpine atani ari bau na nyamutani kae muthenye kou kuringana na thuranira mutani ojo no wakuringithanwa na gutana amwana mwari urarikirie na gutotoro bwa kinyuma ya gutanwa ukomenyekana atanje ndinda mwanko wa 2018 2018 miaka 5 ethiri ni twari na nteto etokete mbi muno iguciana na utani bwa mwana etanje ndinda kuma saindi thingiri orombulindire na arakwa tutho twina kwithigira kunene kuthukia mantu mwekuru huu na kwirikana na nakuwa na kanywa keti no we usika kiutana mwariu ogwenda agitumanto makiranto babomba kwethira baina mibanga banganio yotana ana bare ibamenya nonto bakurukiro na gita baba nthikirite na aruga kithira kuri na antu bena tabia imwe imbeya iu beu ni mantu ya pitini wakati antu betho be makini ukia kuona ukathwaniria kwi mantu ya ya kwenda utendeka turinge report na kinya area managers bakwa ingo bachokiria nkatho sana timu yakwa ituikabirite na kinya kwi bange bakuthwanirwa no twingi round anytime bagethwa ba mpini Kumalenjoka Gebe North Petan Class Chabare Urethi wa ng'ombe cia ni butwikite kiguni gikinene kiria Rithi County na Meru urimi bubu ni bukiritie ntura na biashara nyingi kumana na endia bointo bia ndithia ribi babakionekana gukenera baita inene ira yumanagia na urethi wa ng'ombe cia mwana boi bagutariria mathina jara bagukurukira magita kwa magita urimine bwao jara witia bobia kuria bia ndithia mwanikwetu antito mutwikare narunganitie na bamo barimi na biashara ba na gikini gichunchi kebithatu kerugonoro mwanya thabu iriene Kidege chunche kia mudia thabu eriene nendi ongete obisine cha thirikari ya Meru rwanyine rorimi rurea rutongere twenenjana rukatangugie na kinyane twaranirite na murungamiri wa kiwanda kia Meru Dairy kenda tuona thina iria arimi ba ng'ombe bethirite bekurukira ntera ciao ni iriku na kirima ntujege mirimo gatangugie nethirite agitariria thirikari ya Meru bagwatanirite na kiwanda keria kia Meru Dairy ni betite na mbere kirigu cha mang'ombe gutigira ni bakurigira mirimo mwanya ng'ombe ni kwenda kumunta shindano ya foot and mouth kana mulimo yoyo tawa kikunguru ng'ombe ni kwenda kumunta shindano ya lumpy skin kana mulimo wa ngozi ng'ombe ni kwenda kumunta shindano ya anthrax kana thita na ni kwenda kumunta mulimo yoyo ngiyo tawa black quarter na mantu yo yakarikire tontu bona nde mirimo yeu
nĩ nyianyite kirima ntujegie mbeu cha ng'ombe gatangu gina siyo kenne baugete ni umane benikite moguri jambe wiu kenda bakethira bagitethia murimi kuongera rita cheria bakiugandirira chirinturene barende ichwa mubandithia nabo bakethira bakibaretira mbewa kwe kurikana His Excellency Mutuma na ibuje bu na reduce bei ya ng'ombe ya mbegu cia ng'ombe kuma kiri ngiri nyanya ira twendairwa na bange bakenda ya ngiri mugwanja cieja 1400 nabo twarikania na kamiti kana tongeria na bacho mubandithia kenda twambiria gukinyiria arimi mbegu iria mono era tukweja na ya Seximen mantu nejegie ndagitari bang'ombe bathirikare na kinyabisa borimi gatangu gena ugite thirikare Ameru ni bachokete mubango jo kuandika bisabo borimi bakuthiurunka maturene bagite thairia murimi na kinyane mubango jutonyeri ni thirikare nene na eke andika ndagitari bang'ombe bara bakethagirwo bakirwa kuria na ng'ombe ire thirita gitunga budget netu ni otha hii ngavana na kirite mbecha cia kuandika extension officers na veterinary officers. National government kinyayongwa ni kirite mbecha cia andu baba ba ndagitari ba ng'ombe health technicians ba ng'ombe ni kirite mbecha indi bautika bakandikwa permanent bagaitaga ngugi na commission o ng'ombe iro ka munta shindano ng'ombe iro wakundia ndawa ngombiro kabandithia ukariwa na commission muthiene buriwe rigiro bwarimi kugura mutujwa ng'ombe na marejande kenda bakethira bakiongera urimi na bethire bakiona gintu mubuko jwao ambethire nge kurikania Rais Ruto nethirite akigwata mbaru kiwanda keria Meru kiri gwaka kithia kuthiaga mitweje ntere cha mitungu na nimekuja hapa na shilingi milioni 100 ya kusaidia ujenzi wa dairy hii na nikiarimi baingi beterete kiujura bethira bekabuka thina ije na nikyo siyo Kenya kwa wikinya mwaka twitite kiwanda kiwekethira kiri kujura na ikithiaga mutu arimi bonde ba Meru kithigitite na mbere bwega by December January kithigekethia gitayari kwou tuka emotional kana tugia manka uba muiba kuri ikithithangu haraka ere project no tumba gukurukira twitite na mutaratara na itukwatanirite na Lindas Bonde na itugikinya arimi no bageta kuona progress na twikinya December manto ya kithi ngwetiga tutijaria kairi na tuketha tutagari ke report rante to shawero rea kwa rieto ni mutuge kare Tanambera kurumira ntiso chetu twachokera ni kampeni cia kurira giti kia ubunge mbere no thira chiti tanambera kugwata mwanke nenyume akagita gate kuraja ukebebya mutambo Nenda kama nani? Yes, ndio kwenye ngendo bana. Karibu kiti. Hotel nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuonkaze ona ndizi. Mbie mwende. Baro mwenye choke bonde. Chivo. Atoto. Dia ndaburu mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Huyu ni Brayo.
Hikri C, Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hikri C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Moremi na Mokalio Meru Green Life wetegere Wero TV na Wero FM tugwatanite na Green Life Crop Protection Africa Limited. Green Life Crop Protection Africa Limited kuretrete musafara tarara kuona Juma eje tariki 41 musafara jojo dukamberia roire tweta makutano na koromone na turekerie giaki anjwa mosi tariki 42 ne ukeje Mokalio bori dukambere kibirechia twite kisima Gusishi, Timau, na turekereria Kadarikana nyuki. Tuko ya kiume tariki 43 tukambire Kidaku, tuitie Kadari, Gitongo, Mikombone, Kionyo, Kinoro na turekereria Ndarene. Nayo Jumatatu ya tariki 44 tukambiria Koromone, we na Medimangiri, Mbeo, Kagaene, na tuingira ntuko Murika. Jumaine tariki 45 tukambiria Nkobo, we na Memetungu, Charia na turekereria Kagoma. Jumatano tariki 46 tukambiria Mudhara, we na Mekangeta, Lare, Mutwati na turekereria Kiengo. Jumerie watre matalo joremi na wishinde ye wankabo ogakurukirwa ogashigwa na atori eji tego kurukira Green Life Crop Protection Africa Limited. Your growth our growth. Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hiyo vya mtoto? Hey, nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto kisha mimi. Ni original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Gwetana mbere kurumira ntiso chetu tugicokera kampeni cha kurira gitikio bunge mbere North nigwatete mwanki tigere ntukuithanda tukure irengo mutongera DCP Rigathi Gachagua na arune ikitie kampeni cha wardine cha Muminji na ndawa kuringira ndebe Newton Karish wa DP na rutere rwa UDA nirwitana mbere kuringira ndebe Leonard Muthende onde na Moses Kuria akinyete kugika Duncan Moi wa kiama kia CCK Rita Mwaniki na Chotariria. Munini wa muthamaki wa bururi niwe Kithure Kindiki ni urauria ateti onthe kurumia thayo na urumwe kavinda gaka kampeni cia kithurano kinini kia mbere iguru irathie na mbere. Kindiki aritie ari mwena wa Ngũnyũmũ na mwena wa Magasa kuria arai na micemanio yake ya kampeni akivoera kura Leonard wa Muthende na kiama kia UDA.
Sisi tunaomba kura ya amani ipigwe hapa. Sisi watu wa sehemu hii hatujazoea siasa ya vita na kisirani, kwa sababu sisi ni jamii moja. Hata kama tuko na mirengo tofauti ya siasa, sisi bado ni jamii moja. Ni kweli si kweli? Agatotire andu amwe, we are one people, we are one community. Kwa hivyo sisi tunaomba, kwa sababu nimeona kuna wageni wameanza kuzuru hapa kwetu na wanatuletea mambo ya kisirani na fitina na kukombanisha wananchi. Sisi tunasema wale wanaomba viti waombe kama vile tunaomba hii kiti tukiombea wa Muthende, waombe kwa amani. Mwena wake Rigathi Gachagua atongoretie mwena wa uregani ni urauria ekari ya Muminji gukava Newton Kariuki na kiama kia DP kura kuona wandi eno ndiriage mutongoria wa gicigo mbunge kigima. Sasa wewe hawa watu unaweza kuja nyumbani Muminji pahali watu wako na mtoto wao, ati unafikiria hao watu ni wajinga, ati wapatie pesa wasaliti mtoto yao na mwetekena kuadia mwana wanyu Ado Muminji nenyu mororetwo iguru ni Mbere North tondu ndawa ikoretwo na heshimu wa ana niguo katiguo Ivurore ikoretwo na heshimu wa 3 niguo katiguo Muminji ikoretwo na heshimu wa igana Ithe Ngai ndarehe kahinda kanyu Ngai no amurehere kirathimo murege ati muheo mbeca. Moses Kuria nake no ambiririe kampeni cia muteti wa kiama kia CCK ni Duncan Boy mwenwe Ciara akiukaga ekaria gicigo mbunge giki marenda mutongoria wa kumaretera mirandi ya uthii wa na mbere ni atete mbara na ngucanio. Maundu ma mbere matigiro andu ake a mbere harabu guku gutuike kiharo kia mbara aya marawira guku aya angi guku uria kwenda korona thiicumari akarwira mbere tigo gukurwirwo andu maikaria mucene na kuguo naguo andu a mbere tureka twarie maundu ma mbere maundu ma mae maundu ma thitima maundu ma mathukuru. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta Rita Mwaniki wa Musiri. Ntuko ya narua kampuni ya kuendea ndawa na amboreo Chemira Green Life Africa bagwatanite na Weru TV na Weru FM ibambiri tie rasmi ndiunga ya ntuko 30 ndiunga ya narua yukari kaunti ne Meru be kinyantere cheruiri mugutana ugakoromone na kinyagiake. Ntuko ya naro neo mwambirijo musafara jwa kampuni ya kuendea ndawa Chemira ya Green Life Crop Protection Africa Limited bagwatanite na Weru TV na Weru FM. Musafara jojo ntuko 30 jorugorerwa narua kiristudio cha Weru FM. Hapo sawa. Aya, officially Green Life Roadshow tunaanza. Tuko kethiaga na tukugwate ugeni kiri roadshow ya Green Life ira tukwambira ntugo ya imde officially na wegu uri murimi tukoro kagita ka mbura ikwethiritwe kuri gukiuraga kungiomba kuthekirwa manga anini na kungi no thiete na mbere na kuthekia tata ikiuraga lakini ukumenya ri kwibugomba kwithirwa ukirimaga urimi kinya buri na mbio buri na umithio na urimi butakomba kuthabwe kunenkagira stress nikieto mtugo ya imde tukugwatanira na company ya Green Life komba kuthatwe kumenyithagia twakuoneria na ginya gukumbia ukurutana nkuruki mantu makoranie na urimi. Musafara jojo antuko ya narua jukinyete ruire mugutano gakoromone na twaturukia mwanka gyaki na kwambiriria thai tukethera turi barabarene kwa ntuko 30 30 good days tukiambiriria Meru nontu hapa ndio nyumbani kuma utwete Tharaka-Nithi na tweta Nterecia Embu na county zingine ne Kenya tuyeto kuthomethia mashinani arakonde twakinya tafadhali shumeria twena biewa na kinyo komba kwithira inyo kiora products moya ikendo komba witithia na mbere urimi bwa kunarikana turiwa ukulima ni Green Life igukari ntuko ya kwaraniria gutara kugwiranirwa na kinya kwa murimi yewa kuma kwa Green Life Mbweta nkebwiraga imbweta kubutethia ta company ya Green Life Crop Protection Africa Limited ndio mbweta kubari presentiaga na kubwira magwega mayo thaino gento kia tore meta muno aremi ingwetegia twena mongombe ndeni yetu twena mpempe
twandite ndoroko twandite ndengo na into bingi mono sana kabisa. Yento kienda kinya ndaurua kwe marigo mako maika tama kwenda kubea mathangu ikyo kiorie kiambe ndaurua ngo kinyara ora ndabaira kiorie ku ngoya nchokeria lakini ngomwera ncha na ndamwera thina yambagiria muthetuni arora kwa ndani ndamwera thina ino kiuma muthetuni twambagia na kandao kange turinga muthetuni ara kura matangori monthe kura kanyamo konthe nonto muri uria warumwa au na bacteria thongagira au na virus yucheagira na niye virus etioraga niye kamuthoga tiora kabisa eligo likarema buruko likarema kapsa na ega kwa na watu ari gachiara mathango maukara tama kuthata makube arora Nkuruki Green Life bari na ndawa cha kuongera maketha na kinya organic fertilizer iria ni muchore wa muthetu eri uria kwekea fertilizer ekera thamu na mirime yakweka thata ikathira bwa ronto absolute kutia murimo rikora kwekea fertilizer eri uria kweka chiara kaika nini mono aka kerigo ya kira aria kwekera kira aria aha kira kengana unjare ku bas ende aremi nkuya kubutedia kairi na ndaya kwaria antu bamungao na bampempe ali bampempe tu na thina muno utikwa utikura munaona kunyeshi si ndio lakini uko dikwa motori ukiendera mpempe chiake ikimeta meta tigoma ukadiko ongeo ukiendera chiake niko ngonta imole miora kinyera kabubani andikete kwa Wero TV andikete kwa Radio TV ewe to Wero FM uradikageria Wero FM nene tenda wireko ndamo kwenda mpempe chiake na mungao yake okaratai no nto munenge tenda wigana chiere cha uthethe nyo takura ya kwiswa chonjo nyo ile to optimizer na mbio na lavenda optimizer na lavenda optimizer na lavenda musafara juju chukutongeretwe ni Empress Rita Mwenda H the Pilot na MC Tash kuma Wero FM na Wero TV au uga protection tulivyoso sana ndio agwende hapo sawa Rojo niyo ntukwejere na tugakinya ntere cha buri na bwakariba kibirichia kisima ngusishi na katherika na nyuki bagakinyero musafara juju Morgan Mwiti Wero TV Meru Minista wa kithomo Migosi Ogamba na atumirĩtie kũrĩka kwa kĩgĩro gĩa KCSE akiuga nĩ baingĩtie ũrĩa kĩgĩro gĩkĩ gĩkamakwa na acokeretie nkatho bara bonthe bararũngamĩrĩra kĩgĩro gĩkĩ kagĩte eneo kau akiuga ũtuĩria kũmenya namba ya rĩtwa ndene ya macukuru ibũrĩkĩtie bakaripa ripoti ntukwĩte kũraja kenda kũbanga ũrĩa mbete igakinya macukuru nĩ mwaka twĩtĩte Raymond Mwenda na chotarĩrĩa CS wa kithomo Julius Migosi Ogamba na ilite kururuko kĩrĩo kĩa muthia arĩ kaunti ya Nyamira. Uhuru Kenyatta Secondary School. Akiaria Migosi na ugĩte yo grade 9 mbere wita kĩ junior secondary school na akĩba wĩra nĩ minister ya kithomo ekethiria thĩna ĩrĩa yomba kumĩra kĩrĩa aritwa betĩte junior secondary. The first transition, to bring the first transition, to have a few teething problems that our teams are already been trained and they are available to ensure that those issues are resolved to the benefit and the advantage of the student. Nongeleta kuwa utala kwa rito kura kuretete na mbere ne kuthiri na ripoti ekethire kiuma kiumia twetete akiwa ripoti yo yatumira kwa yambia macukuru ne mwaka twetete. Exercise to determine the number of learners we have in our institutions, and that process has been completed. The report is being compiled today as we speak. We should be able to release it next week. Once we have these numbers, we then position the capitation high based on the numbers that we have, because the policy is clear. If you have students in high school, the amount should be 22,240. In junior school is 15,000, and in primary is 1,540. So once we submit this early, then we will be able to see the capitation high so that the students, once the schools open, the capitation will already be increased. We had a challenge before because the numbers were not clear. And now we have cleaned our data and we have the correct numbers of the students in primary, junior and senior school. Migosi Ogamba na ugĩte warito ibone turababatie utara cukuru na inya ibatarĩte akiuga utara kwa cukuru ko kuraila cia max cia muritwa na ciĩrĩira muritwa bwĩthĩtie. Have been piloted and been informed of how to select, and in fact we have already done the selections. The selection will be based on the competency of the student, the marks that they've gotten in the assessments that have been done. Remember, this particular examination had 60%. Previously, what they have done through
they are studying in a junior school, the amount will account for 40%. So there is a placement criteria that has already been developed and which I will explain to the students and which they use to select the schools depending on their strength and their pathways. Raymond Mwenda, Teta cia Weru. Harimo ba JSS baria baandiki kibarua ni baandamanite bagetetanirwo adero Rais Ruto igoro baruga rais na araririo rongo ati naandikite harimo ngiri 70 na batatu ne harimo ngiri 50 na batatu na kandarathi ya Ontwere na ngiri 20 no beterete kurikizwa na bamenerete Minister wa Kigi na nuntu bakuga banganirwo ni mucara jwa ngiri 17 bakiure ministry u etumire bilioni 7 imwe bwega muthuri Muriuki na chutarira Muthuri na Kairi ari mubaraba ikandarathi kuitana na ma junior secondary bachumiritie na kwitha bakirotera mutongiro mugongo nikire kuwa na riti orongo na kuga ati gikundi kiao kari ngiri 20 ibombite kwandikwa kuga boni orongo gitumi nandi kinyaka bakona mutongiro mugongo atigira te bakwandikwa mbere itopetha bagicoka cukuru nkera asiari beto bamero na bakenya yonde ati ninkwenda obera kauma President William Ruto aria kauwa ati naandikite arimo ngiri 76 ndenda kwira asiari bamero na bakenya yonthe ati President aandikite on permanent and pensionable arimo ngiri 56 bara kuongela weka 76,000 ibatwe to kwenda kuandikwa on permanent and pensionable asiari beto mbwire itokugitwa ogoti ithirikari yetu no ogoti bwetu bwagitwa bubati kuandika ana beto bakenya ogoti bwetu butibati gwita kugura MP ba ODM kenda bomba kuina 2 term are ambunge le president yakwariria ndiguru yetu ya Kenya ogoti bwetu butibati kugitwa bwita kujukwa bwa ke political management fund mbechirio kona bakenya ngia chona are mbere kenda bona gitikia MP mbechirio kona bakenya ngia chona ale western kenda bona gitikia MP imbecha nyingi chigota political management fund chiko run into billions of money toriria thirikari yetu mbechi gutumira ge campaign billions of money bagutumira ko manage politics batumire kuandika ana betu ni unto ni ogoti bwetu no ogoti bwetu butibati gutumika imuntu mwe kuichira giti bojaire baketha bakerotera Minister Kigina no John Bandi no ndibakubameneria na twire muntu etawa CS Bandi urio kwirwa nwe munjaruo mbere kuandikwa arigitine kia CS Treasury araugire ana betu bananu kimono bandiki ngiri 7 na ibaguteta katokwenda kumura twento murume wenka ke omba gwita nguge Treasury Kenya kinyanda kaizio kuona aja nyuma yakwa chie na akiri nene mono omba gwita nyanguge umba dia gwita na kethro ale CS of Treasury na remigo chwa mbecha Kenya na remigo chwa mbecha cia kuandika na betu kinyatwe tuli mwa message ye kuga na chie nguge nane na muthiane na imurunga mojwao na tukeja kwithirwa batitho bakiandikwa permanent and pensionable cukuru ikirugurwa batitho bagicoka kwa confirmed biashara yote itasimama no confirmation no karimo basoke sukuru kama walimu thena molali raira kurutana se unjo mantu jara tukwenda kuwa itokwenda kuandikwa note binge no confirmation no confirmation asante Muthuri Muriuki wari Juma mutirio kangangi Arimi bakumithia mbeu ntere chegembe ni bareganite na ndeto ati mbeu chao itikinyitio kiwango bogete ni bethiritwo bari na ngugiji wakagita nande na ngugi ao ni charite matunda bakiromba thirikari county kubaringa njiki kenda kinyabo bachukirio uturo ne jarimi bange Dennis Bugendi na report ije Unity Initiative Farmers Cooperative Society ya registered illegally registered Meru County na twaregistre mwaka wa 2021 value chain yetu mbere ya cooperative society ni urimi bwa as avocado atongiria bagikundi ya Community Initiative Farmers Cooperative Society iria kwa igita kithiritu gikiritanĩria kuritana arimi mantu jegie urimi bwa kimera kia as avocado wamwe na kumithia miti iji basi umiritie kumeneria miario MCA bairi ba county ya Meru ya kuga nasari iria arimi bari nacio ku itena baruga cia kubetikiria kumithia miti iji as avocado na ikyo gitumi thirikari iretere ikugura miti kaunti na ingi rwari turenda ucokeria madam baile betu mowetwa Gacheri Muthuri na ungi wetwa Secondina baure batu tute certified nursery tu tute certified
na inkwenda bore boy bishe tenya thirikari ra bagomba utumikira twina certificate ya KEPHIS na inyayo tu up to date so news ira irenea cia kuwa batuka tutaumbere o supply metera kere county government no totote qualified kato kwenda kuwa itwatumite barua several cia ku request Meru County okolokera department ya agriculture kwa environment batu barua cietu cienao cia kuwa inya twewe nguo ya kuritana arimi ba Meru County mateta na joja maingi kiria kari jegi miti wejani iguri kuma county-ne ingi na barua ya supply kuma Murang'a bareta na barabara na batima mete bakoyela mete na siringi bepte ruba kareta ngava na mete yomi mete tumbo teria mwananchi wa kawaida. It's a shame. Okethre ito kumakirambia sieto cia county anto bara basapulaite asia avocado substandard batebwerete kurewa na bakiagoya kurewa tukethira tukiona tutekaretwe anto bo bakarewa mbia inkwera Meru bia cia Meru kai kwaru kwerinyene no nto bwa interest ne tweterete tukamberia ku analyze company kwemwe na to expose anto bara bakweya bakandamiza mirandi yeye ya avocado ya bamwe bakenda kweya kinya kutubwithiria mirandi ira burete bateri kuturetera into bira bite approved so to expose nya department imwe ya Meru County betete mbere batundile tukare mu kuruta ngweye na mbesa orende itengi thirikari ira ibati kwethirikiruta ngweye gavana mutuma twithinke mheshimiwa ogwo uri mutongiria wetu na igwera icio Meru County hakikisha go protect Meru County kenda bagwirerwa gintu kiria twitaga na gichunku value for money shiringi weti na mbere ya Meru County itibati kuretwa antu betu arimi bareterwa gintu giti na standard njega so twaromba nyetu twatwe mbaru kenda ikundi bia matora biomba gukira kukia gwithira bwana ngabana atetu atiopo tusuguligira na wale kana mete were kagwe we kuma na Murang'a ya na atokaumia nto bagwithira batutumithite mete yetu na nete kurowe Murang'a ywe kurwa Dennis Mugendi Weru Njuma Yembe South County ya Meru Kagitene kathi gunkune kumagira mitino mingi barabarene akari bagitotura na bangi gutigwa na banja cha mwiri akiaria Father Mugambi wagatunga parish ugite bupu bumanagia na mandereba mwana agendi kuna mawatho ja barabara nkruki na rombete cheri kumenyera na bauru thene na manova tigetikirie beta gwitithia baiskiri kana kuthithia mantu jomba kureto gwati Paul Kabithina reported kuringana na utwiria ni ati mitingo mingi kuyagerwa kagita taka ka December kurana miro na mitingo ingi kinya emethuku kewa iri kinyamara kinene muno kiria ciari gatukiraniria na Father murugamiri wa mission ya Gatunga Father Mugambi iguru ria ntobobo igita ria rutha o mwaka ni twigagwa tuma tukija muno ntubwa ana bara wetaga gutegia shabaki kuthaka na mbiro kuthambira ukaiguana bauko bathatu baukamatwa ni bubwega tukamenyerana tukamenyana aria bari no tukwena guginyi gicia kurita inyethe gutekura bwega kiruteka kiari nene kiria ciari barana bo bethagirwo bakinenkirana bao guntu gwa nkari na bikibiki abanini bikibiki ana banini ngari ni gukos kana ni kureta thine no tubakashindana nacio tabara bagushindana na mato ya kawaida ate kumea machini eje ni machini omba kugitata kuraga muntu alafu na thimu muntu ane na bikibiki no tune mwana munini na kwete thimu na kwaria na thimu na kuandika message ai na bikibiki ari na ngari muntu bono muntu bakurigaria muno muntu kwina instructions nyingi muno na kunywa nchobi ari na ngari instruction iki kajitho gikiambi ni guidelines ile yumba gutunenkera nikendo amenyera uka onokia uturo bwako kirikana we December kwina mambura maingi muno maturani ambia kiuria ciari kuririkana January ana no abachokire mashukuru yete biatho bia December na ni bwije bubwega bimwe biabyo ne bichumbura gantu bamwe bagatumira mbeca cionthe na nandi no gona bugukari tukiririkanaga January ana bagacoka cukuru tukiririkanaga January kwina ngugi tweterete nene muno pilisi muntu na menyere muno tutikareke athoke mwaki bali kwina ngugi tweterete nene muno pilisi muntu na menyere muno tutikareke athoke mwaki kinyangia biatho bira bingi bia na mbere bira bia inya gitumi kinene nkuruki
Kiripotera weru Juma kumantere Chitharaka Bito Paul Gwakabithe. Erekeria majani kiwandeni gya Kithongo nibona nitakuria kunganira kwao ni rwari ruri mbunge rwa kugita chiringi nyakirio kiro bakiwe guku ni kuongera murimu rigo na kuri na amathina jangi mirongo ithano na jana nibakromba abunge utejanire rwari ruru onde wakili Ernest Kimaita ogita watho bubu keja gukurukua geta koti gutetera arimi uthuru muriuki na ripoti ije. Muthenya na ro factory majani ya Kithongo niombete kuthia mucemene jwao njo kuinga mwaka arabetite arimi nikenda bomba kubangora bagete na mbere na untu bwa mbere burabu chumilete ke mucemene juju na bakere na muthuro muno petho bagitumana kira bunge kutigira ati rwari rwige majani rwaru mbungene rwego rwitejaniria nonto baruga rwari ruru rukejo kuruka ruko rwibatunya chiringinya ogekiro untu bara batari kwa mukira. Tuina Mirega Mero Raim na tuina Kriema Centro tema baba nenda gota boria atiri muswana jo parliament Twati Act jorio twete through orende second reading twetu nyamureni of factory chiringi 3.85 cents oge kilo ogoti bote ale ombere ete weru ojube bote kinya arafu rai iberwe iba watani abange bamiro yo namba extension murima Mount Kenya twethenene majani je na tax 34 na ndaba kuongera inge gurwariku tutiomba gwitikiria tugetikiria niki tutunyu into bietu twena bio ketha wacho ushuru ibochwa na njira ingi patio mara moja tukaua one time ibo gwetikirio no ndo tutiomba ukarande tukinyangawa techiaza tokuringa katobweri kobwera okweri arabore na niongo mujumbe wetu na menyoju ito twamuthurire na twamuthurire for the sake of representation batio twetikaniria atiri biru eu tumirega itomerega Ernest Mukrima Kimaita omwa wakiri urongamite factory ji augite keja kwithirwa ati rwari ruru wakuruka wakethwa rio mbere kwita kotini kwithwa kiregana na ru amendment eu kuthithwa parliament ote mujumbe nyomo meru ndiraigwa akiarira mantu jariku ndiuria kethra nyabe na mundu mutware kabagia mundu nya majani ne ndantu betu udawa bame kuruke na fujo tukabaige kotini to amenadify o ante ukira ngabo represent for free na bwaga petition ntijoro akiro kandungamira bakiuga bokira bakwenda ni gutigiri bakulima majani bwega ni kirari mbao betho bakigunika na tukenda majani bugiro majani je nami tukenda majani ya maingi na tukeja na majani ya quality no tena quality utingo kendia majani so ndingwitra factory that ngo Kenya yetu ndienda bagura ngetaira ngethira we number 1 we number 8 tweta kuone tukatu number 8 tweta management tukatu number 8 tweta arimi be number cha Kithongo ke number 8 ndo muthuri murioki weri Juma mutejo wa Kangangi. Gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia na arekerete gikosi gia chethe kumakira thirikari ya kaunti barabetite gukire bendera ya machindano ya kikosi kaunti ya Siaya. Gavana Mutuma na aboritie gukire ritora Meru na kuja na ikombe kiri machindano mwanya Mutuma kurukina atariritie moroto jojo kumenyera ritinguke na kwagirithia utungata miariere gwa timbaru ni minister wa michetho Meru Elias Murega. Gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia na nenkereti aritinguki ba kaunti ya Meru bendera ya gutambia nkume njega kiri machindano ja kikosi kana kaunti ya Siaya. Today, I stand before you with immense joy and pride as I officially flag you off
to the 2025 Kikoska Games. Kikoska imachindano jariti Ngugi ba county chionde aja Kenya jaraja ethairo jakithithe ko mwaka na gavana Mutuma kiaria na Kenoru Stadium noriti achethi baraba gekira iratu bya Meru kwithiro bakiona ni mituwe mega no chindani boke wango keguru. Go out there and carry the Meru spirit high. Compete with dignity. Give it to your best. We believe in you. We are proud of you. And we know you will make Meru shine. Munini wa gavana Linda Kiome nawe akiongera achethi baba inya mbere ya gukinya na rasia na borite kuchinda na michezo eje bati na mchezo. Mkienda huko mpeleke mchezo huko. Kwa sababu mnaenda kucheza, so mnaweza peleka mchezo. Peleke mchezo kwa mchezo. Oh, Governor is advising msipeleke mchezo kwa mchezo. Nimesikia tukiambiwa tupeleke mchezo huko, lakini governor amesema msiweke mchezo kwa mchezo, lakini mcheze zaidi ndio tufagilie vikombe vyote, si ndio? And be good ambassadors. Wawapi represent our county and our governor well. Muwe role models. Ama namna gani? And make friends. Na boachethi bagichokia nkatho baugite uju. Nishukuru sana kwa zile vitu hii serikali inatufanyia. Tumeshukuru sana. We are very very proud. Hata tukitoka huko nje watu wakituangalia vile tuko, actually wanatuenzi. Imepeanwa. Wakati mwingine tumekuwa tunateta na bodi hapa because tunanunua vitu bonoko. So through Asiri, kila kitu yenye imenunua this time around is up to standard. So we are very grateful na tunaomba uendelee kutusupport. Nawe waziri wa michezo aja kaunti ya Meru Elias Murega akiariria mithako ya kasere kethirwe kiambiria aja kathetune kama Meru kuma Jumatatu kiumia twitite augite. Pia kuna Kasa Games ambazo ziko hapa, and remember the Kasa through your leadership and through your Robin uliweza kutusaidia ili tuweze kuhost hapa. And I believe the partnership ya County Assembly na Rock Organizing Committee, we are looking forward the way tutawahost na iwe a very a big success ya kwamba ile ijaionekana from these other regions. Kuruki gavana Mutuma na ariritie mitaratara ya thirikari yawe ikite kenda kuguna ariti Ngugi ba Meru. The implementation of the ECD Teachers Scheme of Service for 1,693 teachers marks a major milestone in professional recognition and motivation. Ward admin and sub-county admins waliandikwa pia wakaachwa. Hawajui ni ward admin grade gani, ukitoka ward admin unaenda grade gani, ni ward admin mwenye ameandikwa jana na yule aliandikwa 10 years ago, nyinyi wote ni ward admin. Sio ni madharau? Hata kama Mutuma hakuna kitu ingine atafanya kwa hii county, kuacha watu na matumaini yangu, hiyo ni satisfaction ya kutosha. Kiripotera Weru TV ria kureto ni Prince Ken. Othejwa tsona njire ndi kuibega no tubakona kanya kugwatanira na bau twinkwendera tukububega tanambere ukenera mibango Weru TV mbitagwa Antinyari Kenywa mwarenkirimi no karimonanirwa wetu wa mathithe nyume karita kuraja ni mubango jabe plug.